Hello, Anyanyatza. Good morning, Azarati. Nara ira teachers tika YouTube la videos ti tingde. Kanyaro ma kanyaro. Nara kanyaro ma do. Long dire nara pom kanyang leba. Ira teachers ti mi YouTube videos ti kalap de. Ira mi khatang kanyare. Ira ningdang mi hi privilege katwe. Kondara ningdang lesson di rong nam de. Ira mi khatang amuangure. Hadzina Miss Nanar Khantali remind Hare, Masijo na videos ti Miss Mataba, Tingna, go Amuanguna ba, Miss Natali Chomachire. Changyang Azardi, Miss Nanarka, Azingda Cholana, Yukika to Tapnong, go second session la, Nara, interesting craft Kaduni Chonongna, Nara Yoser Apichum Kelana. Hadzina Nara, stay tuned, don't go anywhere, okay? So let's start. Chenya isa azingda cholana Miss Nerka UK khatu thapnge baza Josia yo UK khatu thapnge re abita yangchara Josia e ko api ningja yangchara Josia e ko api kangki la abi yangchara kangcho. He was only 8 years old when he became a king. 8 years means has nara shangrubai, nara stage rubai, azadina abi yang taraka tukangcho. Can you imagine that? Ara nara bikha nara kanyangda shazaba bikha abila yang taraka tu hicho abina pamaling hinon tikecho abi leader ka tukangcho ko abi yang tarakangcho. Abio awa amon golicho tane amon zamato sobecho ko abi mali yang taba Josia abio pamji kecho ko abina hada yang tara kangcho ko abi yang tara kangona for 31 years kang sangre ba khadu tashi abina muchi na rocho abina judali mija abina 31 years abina service sa na rocho, and during this 31 years abina atsa du muchi cho abina zrang ba kanya nong cha du muchi cho kona abina example atza abina set tacho ngitara diningdang azingda cholami yo lile that there is no one like Josia apiroi api tho lasilana abotongba yo chongi na mapacho yangchara apas samaleba yo na lile hila azardi Miss Nanarka assignment khadu changere anyoba yangchara makipa asang aro makipa manga Hadza katang easy nara kula free time la narna bekha kechokona he verse katu memorize asongere Miss na miss abam ningla hita kire lasi to ko tase apam na mosa using apam pichi abotongba tikera api pelang yang tara sasamalicho ko api kanglang sa hatzekyo yang tara sasamalicho. So this is the verse narna Miss Ndarkhan request sare assignment khadu sare memorize sanungba, okay? Ko azardi yang thaba Josia na tutunguchi na rocho khala during his time juda nijara dija nijara amatsa dolicho yo chomangi zrang ba matrana ara hazada licho zrang ba mapanung mali arna singlong kanglong di hazada do mai mapana rocho ko zrang ba la mayutsi mamapana rocho hazana Josia na hiri apam cha changbe janong makapcho tabe janong makapcho ko abina ashipulong thali kalapchina tiji cho abina. So azardi incident khadu Miss Narkhan thapnong abina adala khaina zina rode when he was around 18 years old abi adela nguchi dike na rocho hiri apom cha abina changchno ba dike nguchi na rocho. So as he grow 18 years azada sa de abina dela ashibulong ta kalap china amachar da achalang naro no makapcho. So abina one day Josia na abio secretary Shafan golicho abina order jojo wang ba ashibulong la kai among triba paper which is high priest de temple la high priest lire among triba paper ba apining ta helgia chacho helgia ha wokona ashibulong ta khadang uchiaro yusi khe corona ba yocho hajana secretary ba cha wana yusi khade helgia paper ba chana tu yocho secretary ba ina zrang ba you book of law using waka ina nguko
ko UC jacho hazna Josiah na wana yang chaba Josiah khan report jacho ko hazna ki nong so cho hazba using wakaza ko hazda king so de isa yang chaba Josiah na kiko yuchiko khala apikha dang long richo. He became very sad because hazla traba using teacher ara judarati arangi charati na sanasa yo chomangi cho sanasa using jama pichi cho hazna yang chaba Josiah na khatang long richo ko apiching kimi apina rena cho ko hazda apina achungche kalap cho hiri apam ni chara chirang ba yo chomangi ri ja apina ashibulung kalap na hiri idolatry strict sanglong mapabati ja in short idolatries ko yorma hazna idols ti apam ta pe chana apina hazda uchina apina chungche cho hazna ko hazuduma azardi one more thing Josiah na chirang ba yo chokhanang ni pasna using wakhala to chaliro haza apin alangi cheno ningdang atis wang ko azikilara hulda balicho api khan thali chingdi ko rong apatung bana using to your bana ko hazda apina wana azikilara khan api soldiers ready khan mathe chokona UC khekoro cho ko UC jatu cha cho khala apatung bana tu UC hero cho khala azikila bakhelana Zrang bana hazda yocho, zrang bana Jerusalem go Judar dikang kadang magayang lile, zrang ba yocho mangiro masi api yocho ngira sasamale, imapanong mali kang lor sing do maparabay hazana zrang bana narhang kursare, narhang blessing matere ba yocho. Tanis Josiah na zrang ba yocho ngi apiyo azingda choja masi jo kina apina respect obedient habasana. Zrang bana malang pejere Josiah yang chaba chada shila tu theramatiki nong amua blessing layo bajanong ba UC hero cho ko azada Josiah na achungche kalap na apina ashibulong kalap na ashibulong la apina hazada he made a new covenant using asikalap cho apam atela singlong ma mapanong da zrang badu mapanong apiyo chongi nong ba apina hazada he brought apina api change hazada hero cho apina example acha pichina apina nguchi acha nguchi cho. So that's the story azardi. So through this story azardi Miss Nanar khan point anya dongere Josiah yo yukelana. The first point is always follow Jesus with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Azingda chola yo chore Josiah na zrang ba lasi to apina zrang ba yo chungi cho ner life lami be obedient and always follow Jesus. Na hatala blessing lile na achang uchi khala na blessing ngonong ko isa azingda choja isa yo duty khadwe yo chungi nong ba ko na khata Josiah bi life la charang ba yo chungi basana blessed chacho apiyo jaga di abining da apam amwa ngucho hajro isa life la mi charang ba yo chungi khala obedient khala God will bless us ko anyola azardi khadulam thing nong ba ja Josiah li ba bekhaja ya ajba matam ja khatang they were only evil people. Nijar amacha dulicho evil people doing evil things. Jarang ba yo cho obedient sa samalicho. Ko isa lam thing di isa yo ate alimi himi. They are only sinful people. Nijar amacha du jing lile. Nijar na amo darabai, changi darabai, kese darabai, arake chorabai. You know, all these evil things exist in our world. Hajana azardi isa hiri apam ja khamdang no bai tane isa la hajiri evil people yo category la mazeno isa la Josiah na khata amacha ja acha na kocho obedience hana isa mi hajada acha nguchinong kona example Josiah roidosa example acha pichina is a life the blessing thana alimila linong is a lifetime la obedient thana linong ba miss na bekha ki kyo hila Josiah UK kuna narkhan changdare azardi sir na yochongi na UK ngi cho zrang bana apa mawa jasong. Thank you. Cha tumada narapamra narna ate Josiah yo story ni komada izana ate has Josiah yo craft iza chanona akudiba heba Josiah yo craft chanoning dang tutur chatanona cha ine yona first la nara color paper any color nara your choice color paper as a chart paper any color as a pencil chatano eraser chatano cutter
Azaba scale, scissor, azaba comb, hirit tanu na. Ade haza Josiah yo craft za kataklam no measurement ni la travelile nerna chana ting. Ade hiba za fakam chano ake ajing atha koi hiba za abio vesko chano. Ade hiba kata sa machapno ina ngusono narkya. Na first la paper kata kyano azaba za folding sa bana hiba la na folding sa be machapana. Ikyo chrono azaba la folding sa azabana hi folding sa bana hilanana measurement kya abiyo la khode trapelerona measurement je la kibana hilan machapana nda chrono machape da chorabana la measurement dilile hiba dark line chapa hiriza machapnuti yoe azabela tot chapa hiriza na measurement ningtang je ko nan machapte hirio measurement keba traliro hiyo sabla nan line kalap azaba dark yo line hilana nana kote machapna hida chorono na machapa na da chorono machape da chorono azaba hilasa nan machapno na in the matra ade trachele hilasa nan machapno azaba yo color gerono azaba itsa nana controla abiyo shirt kano abiyo fakam kano azaba itsa thalisa abiyo shoulder chano ningda ila amashi za azikyo nana ila amashi libaza nana machapa na ike round sana kol azaba ike chorono azaba izakaya ade abiyo athaza nana tuna biyo skin color za mat color sare ko yellow color kya ko nana machapa na ikyo chorono achangala ila measurement jolile 6 cm kya ila 4 cm dakiba nana machap azabana drawing za namalingsa bana nana abia anache anapung ape na two style drawing sangera nakuchi apio akwa nakushi nakata drawing sanona daba apio crown style apapa lere curle lana io style hiye mangena na la mashi za kalamno kole neo style za ade io ze hichoroko ataza zabela zakeno ate abio viscot sa kata macam nuhala viscot sa ila kala apacha ko viscot sa dasano paper ko kya ibai measurement la 6 cm height 6 cm kya hazaba paper za folding sa first la folding sa paper za folding sa hazaba hana nana abio ila measurement breadth 2.5 cm kya hazaba ila abio ila color ning da ila nana machap hazaba hana bana folding sa baza keshe zaba kichebe hana nana longlana dasa machap zaba machapa anyikti kanu tuno nana za anyikti sale hiza ade anyikti chorogo zaba ade fakami abio kol veskoti chano ningda abio la mashi di baza nana ikyo machap no kole nakata style sa na sa na yokuchi nakate machap no na kushi te ile ta machap ko atiba na yang sono kyoba ate bi color za viscot sa like yo sanong ba olam ko the half piece ko ate bi akeza measurement journal le nana the measurement ki drawing sa ba na machap ko ya da chono machap da chono dan the bi aching sa in measurement ko ner na measurement making ner drawing achana chare gala ner khushi ner measurement making tumasa tanye abi afiyo phishunu cha na machap ache ari achingcha machapa ta choroko piece ange choroko khatbina folding sabe machap ko jaba angikti khatbina choroko ade achingcha ta sano
ade pom cha ko ade ba glue na paste sano glue sabana join sano aku diba aching sano na aching sako seba akesa seba akesa ko seba ate atasa hilang sano na akalang sano tuno kala hiru ya piota ki dire kom seba ya mong sono ina akalang sano ye ha la ang sa seba chan sa seba la da akia amina choso sita cha seba baza adi shita cha bakana na bio vescot na akubo pes sabesanen na masiza na ade saningesa tanya ade makung era ko ina ade masuno ade chart paper ke ba ina abio ila 20 cm ke ko breadth la abio height la azana masi na kati cm ke no na zaba ba joshua za la pesa cha pesa cha dasa pesa cha ko hatsapa ade yo viscot kamsono nerla kom achana sa ila kom ini rough na ai ke sa le sachako ade izayo joshua cha ko ade na crown ila color apa marino kole na mangi selena design na apa paper la machapa na paper apa la machapa la crown za apa color paper machapa na crown color pela pesa no kole da de ade ning da I da rough ning da do ida sakal bele ade azaba paper khadu kya any size machab na ta nge sala medium size heroine na kya azaba na roll sa kyo ange tingna roll sa bio scroll kalning da azaba ke mother mitla first midpoint inda tasa azia taki cha zaba roll sa katulang roll sa ai katlang roll sa zaba baza komsa ila abia achunga komsa ba abia akela katla akema kamada zala akela pesa chanda sa hatsaba dasa pesa ba lanana za in a chako Jesus loves you ida sana message na tu tragena na any message na na trabana zakena gole magne your favorite word na tu mirana zigena na trabana magne sala obey
God's word that's nan chanu kole zikyo ne chapya na adi za yo Joshua za ko ready za Joshua za ade next la Joshua za ko ner na measurement ni do acha na thingbyang na measure sa ba na kalap na ade isa bonus khato in ner kyang so no acha to khala scroll kalam no bani tang scroll kalam no ning tang na ice cream yo stick kyang angi khiti kyang zapa paper khati kyang api measurement kyang api full height tak kyang means paper za api full height ta majab tang is la biola azi kya nging so la sa azi kya nging so tebe ida sa half bio atha akha chingna da nging so da banga folding sa ina de raf chamono atsepa macap kwa dela na komsa pesa ja la so roll sa kailan sa komsa pesa la so roll sa atsepa ni tingna da roll sa ba na yo scroll sa ready kyo ba new scroll sa ke ready ready sano na abia hide lang abia pret asing di sano ngen na masiza na akigyo sano ngen na masi za da ba na message ti any message new favorite word ti kebana nermiya kya give kyo sene na chano kole anzikyo kebaza na folding saba na mangye niyo kakula pukla pektila sangen dan sakno kole chingini na sano ner lungtire ner apom ni choko bana chirang ban ner alam wa chang thank you